Kalau jalan ibuan, maksud si Agus, maksud datang di si Jobo. Ay, mana tu pula? Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadejeh. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Ada macam lagi ni buan kau kali. Macam ni saya kalau jalan ibuan, si Agus, maksud datang di si Jobo. Ay, mana tu pula? Adik. Yo, Jole ya. Tanya kok. Tanya kok. Jul. Hah?